Asenze izibonelo sisebenzisa ulwazi lwethu lama-isosceles nama-quadrilateral triangle. Manje-ke lana ngine-triangle eku-triangle bese kumele sithole le angle lena e-orange. Kumele sithole le angle lena e-orange lena bese siphinde futhi sithole le angle lena e-blue. Manje-ke lana siyazi ukuthi u-AB ulingana no-BC aphinde futhi alingane no-CD. Manje okokuqala lana siyabona ukuthi u-triangle ABC yi-isosceles ngoba ama-base angle azolingana. Umlenze wokuqala lona uzolingana nomlenze lo omunye owesibini. Imilenze iyalingana, yomibili izolingana nalo mlenze lona. Bese-ke lokhu bese ama-base angle azoba congruent. Siyazi ukuthi le angle lena izoba ngu-31 degrees nayo ngoba a-congruent. Uma sazi ama-angle amabini we-triangle singathola eyesithathu. Kumele mawahlanganisa wonke enze u-180 degrees. Ngakho-ke na sithi 31 uhlanganiswe no-31 degrees uhlanganiswe nokulinganisa kuka-angle ABC kumele kulingane no-180 degrees. Bese-ke u-31 no-31 bakunikeza u-62 degrees bona. Bese-ke masisusa ngo-62 degrees hlanga zombini ngapha sizosala ngokuthi ukulinganisa kuka-angle ABC kulingana no-118 ngiyacabanga u-180 ususa u-62 180. Manje-ke le triangle lena cha le angle lena uxolo le angle lena ingu-118. Manje leya angle leya mawuhlanganisa nale 118 kumele zikunikeze u-180. Sesiyazi kumele zikunikeze u-180 ngoba ama-supplementary angles. Sesiyazi ukuthi nayo-ke ingu-62. Sesiyazi ukuthi ingu-62 le angle lena ngoba uma ufaka u-62 lana uhlanganisa no-62 uzokunika u-180. Manje le angle lena iyi-base angle ka-triangle BCD. Angiyidwebanga ngaleyo ndlela kodwa lo hlangothi lolu nalo lu-congruent ku-B. Unobude obufanayo nobuka-CD. Lena yimilenze emibini, lena imilenze emibini yale isosceles triangle ongayibona ibuke phansi okwamanje. Njengoba uyibuke kanjena ungayibona ukuthi ibuke phansi. Lena yi-vertex yakhona. Ngakho-ke nalaphayana sizoba nobani? Sizoba no-62 degrees kule angle lena esizoba nako ngu-62 degrees kule angle lena. Bese-ke sibhalelana sithi u-62 degrees ngoba masinama-angle amabini kulolu kuthola eyesithathu. 62 degrees ohlangana no-62 ohlanganiswa nokulinganiswa kuka-BCD kulingana no-180 degrees. Bese-ke lana u-62 no-62 bakunikeza u-124. Bese ususe ngayo u-124 nhlanga zombini kanjena uzosala nokuthi ukulinganiswa kuka-angle BCD kungu-56 ngoba u-180 ususa u-124 uzosalelwa ngu-56. Ngakho-ke ukulinganiswa kuka-angle BCD kungu-56 degrees. Sesiqedile lana. Manje ngoba sesiqedile lana sesiyakwazi ukulinganisa kwayo asenze lena siqale ngalena. Asenze-ke lena. Manje-ke yini ukulinganiswa kuka-angle ABE la? Umbuzo walana uloyo. Awuthi ngidwebe ngoba basidwebelanga lana. Awuthi ngidwebe kanjena kuze kuzocaca kahle ubone. Manje sinama-congruent segments lana amaningi. Lana siyabona triangle ABD wonke ama-side wakhe ayalingana. Lena yi-quadrilateral
triangle kusho ukuthi ama-side wonke ayalingana, ngakho nama-angles ayalingana. Uma ama-angles alingana ku-triangle wonke azoba ngu-60 degrees kanjena. Lena yingxenye ka-angle ABD. Manje-ke kumele sithole lena. Ukwenza lokhu siyabona ukuthi lana sisebenze nge-isosceles triangle, ngoba lana kunama-side amabini alinganayo. Ngakho-ke kusho ukuthi ama-base azolingana, leya base angle kanye naleya base angle zizolingana-ke. Bese sothi vertex angle yona siyazi ukuthi i-isosceles ngoba uhlangothi u-BD ulingana no-DE, bese-ke nalana futhi njengoba ngishilo lama-angles lawa kumele alingane. Lama-angles lawo omathathu kumele ukuthi alingane enze u-180, asiwabize ngo-x. Okay, ngakho-ke ithi sithi u-2x thingeqi inyathelo ethi ngibhale kahle kanjena. U-x uhlanganiswe no-x uhlanganiswe no-90 kumele kunikeze 180 degrees. Ngakho-ke nabo x bobabili bezokunikeza u-2x uhlanganiswe no-90 lokho kunikeza u-180, bese sisusa ngo-90 inhlanga zombini. Bese-ke susala no-2x ulingana no-90, bese-ke masusa ngo-2x susala no-45 degrees. Bese-ke sesiqedile ngoba u-angle ABE ulingana no-60 ohlanganiswe no-45. U-angle ABD kuzoba yile angle lena yonke, loko kuzoba yile angle lena yonke. Ngakho-ke nalo kuchaza ukuthi le angle lena ingu-105, le angle lena yonke ingu-105. Bese-ke sinalesibonelo lesi sokugcina ngapha lana. Lesi sibukeka silula lesi. Ngine-isosceles triangle, lo mlenze ulingana nalona umlenze. Lena yi-vertex angle, kumele ngithole u-B lana. Manje-ke ungazibuza ukuthi uthola kanjani le angle lena uma lana ungenayo nelilodwa nje, uma unelilodwa nje i-angle lana, bese uyazibuza ukuthi uyithola kanjani. Asiqale ngokuthi lesi sizibize ngabo x, siwabize ngabo x. Bese-ke sothi u-x ohlanganiswe no-x ohlanganiswe no-36 kuzonikeza 180. Bese sithi u-x lokhu 2x abo-x ababili, bese-ke kuhlanganiswe no-36 kulingana no-180 degrees. Bese sisuse ko-36 inhlanga zombini. 2x uzolingana 2x uzolingana no-180 versus 36 ulingana nobani? Ulingana no-144. Yeah, ngempela ngiyacabanga ulingana no-144. Bese-ke sisusa ngo-2, bese sidivide ngo-2 inhlanga zombini kanjena. U-x wethu uzosinikeza u-72 degrees. Ngakho-ke naloku kuzoba ngu-72 degrees kanye naloku ngoba ama-base angles ayalingana. Masiphinde sibonane.